Ya mi banoso ayam, mauhanden notarugi bagangau rohita, devin hakeriso, ya so wawa tede ita babe amai fena keriso, baba netena fa auri sila itu, maawai ami badezo aya ya ita Yesu keriso, ya hobu, ya fau kemi lobalangi. Data umusoi deda bangondasi zoaya, data umusoi deda baba malua vasumangeta ke lobalangi, tasuno ia manuna ita more bambuku zinuna, numero velendua ngavosi sara badua ni suno lobalangi da. Ni suno lobalangi da. Ayat 2. Lasuno banu ayawa sino foneke yawa maulidana elia fau abada sini ya Suna sabele tamaya iraba soke ande tasuna iya. Data ono gede-gede baba riabusa, baba hasambua ke lobalangi muzizio zato. No obulo ita badae, badai lo balangi ama, babadai nononia Yesu keriso, babadai gehehani amoni Fangorifida, ha badai Yehova sino membai banua siawa abadana. Ya duhu. Simana zimena ande. No nifonuka nuka safusi, bale emane saai ubunu dainia bazura wa ori ande, ba wombaka dainia bajiso amagu, ba bajiso malaika ande kenia, haleluya. Haleluya. He Yesu Keriso so aya saurinda uge, ba so aya sinomate, fa aurima ba fa amatema ba noso badangau, he namater ba dana sigena luma ba amate, ba le ata unda aga meya uge si fa kema, tebai ita handa aga fa abele ba amate, meya uge so aya sangorifi ya aga, ia dae ma ande keu, da malulu keu no soma babotoma, fa auri ba fa amatema, mea uge zoko ya aga. Gogohe dangama, batologa berwa makome, ena etola masenda wa auri sila itu, bere nono Yesu Keriso, so aya ya aga, sauri basa matere si fau kenama, awe gehehani amoni yaduhu modadau zato. Manuna ita more babuku zinuna dua ngautu ngafulua efa ayati 2. Dozi ita fefu omuso dededa.
Baso taromali lobalangi moroi baga mumula si fafana. Tehale bazura sangombaka fazawalu ngawazi siwa irugi pelevitu. Imane taromali lobalangi. Da fefuni ilagu beremeno utenge-tenge ni fefuni lau-lau bagulidana gertewa ibali ia sama tereniha abonia niha babang ngalani ya ia. Banoa gai uila sebuah hore niko osogame folombase. Batenga banahani amoni nahia zolau satu lemeke. Ba olifu banuara ira. Faya-faya gai dao. Memogasa ba mater huku banilau zilesehi andre. Andre ba itugu abe edede nononiha babolau zilesehi. Me otu ilau zilesehi si sohore ba anau no sonia badau. Hewa aino aboto badedegu waso hau tede dania zangata ufilo walangi samondongo linia. Batenga sanau tede dania zanau hore no tiba lume bale anau no sonia menotenga sangata ufilo walangi ia. Sozi hulewaya bagulidana ya ia wasatu letede si faluha lua-lua volau zebuah hore. Ave wasebuah hore si faluha lua-lua volau zatu letede. Bano umane faya geidao. Bano usuno wa umusodede. Menofondege zisehi baniha bagulidana na manga-manga ia ba na ibadu-badu hadiah ia na i omusoi dedenia ba ya le aifa kenia da ba erege dedenia ande gete wa anau nosonia ni be elowalangi kenia bagulidan ba me ube ededegu ena aboto ba dedegu wa atua-tua ande ba baba maigi ni lau-lau bagulidana melefaluka alau horeniha he bazi bongi ba he bazi maekhe banou ila watebai aboto badedeniha volau walangi fefu volau nia ande bagulidana me regesi dedeniha baba ngalui ba mele zuis isodra bahena iwa etedenia satua-tua bano aboto badedenia bale ezui isenda. Manuna ita morei babuku zinuna numero efangautu adua bulu atelu ngabuat sisara hevisa ita bahevisa dede. Hevisa ita bahevisa fanganda fangefahore. Ya mi ratalifuse natawa le horeda batalimo ita. Basiduhu le badededa. Nata ombaka horeda ba le faru ia ba no satu le ia. Ba fa ie fa ke da horenda ade i hauge ita. Abe wa iheta fefuti le atulu.
Anda da moita funa lowalangi si fafangide-ngide baba ngombaka horeda muzizio zato. Manganda ita. He lowalangi amake masih soba zorugo. Ma ke andre ma ande sawagele keu moroisi aike badedema. Metola nasa tehega ke ma falukan da aga ba ebua dedeu. Aboto badedema wahaya uga gumbu fa auri ke ma. He wa esi mane baba auri ma seroma ke asese ma olifu ege da uga. Ma balingaga fefu zalua baba auri ma haber ba abele ba fa atoloma samesa. Asese le badedema ginete sila sisoki ni be eukema ba wango halewa geiga halewa si faudu ba somasi dedeu. No ifatere ba aurima somasi nusi. Solo ya aga baba atekiko. O masinda aga na ya uga samesa sama tere faurima ande ba fa abele gehe hanya amoni bereda morosi ai ba dede masih fau fangi dengide ba mafasau bangi sadede sinduhunduhu mega mengalulu tanda fenau ba bangande fangi fahore bereda matetena fangi fahore si oro inda uge berba o masiu ba kezo aya ya aga Yesu Keriso irege gauri fieta to balinda aga irauno ni o masiu tebe eginote mangande badede sama sana funa lowalangi. Hake si dedeu ke maama, babe aifa ke mahorma ande maafefu, ya duhu, alimage wano sadar. Pangi pahore. Saha ketede Yewa base buat tede. Ebolo si bai tede nia bano obebu si bai ia. Le ibe enia, le nibe enia dali horeda. Bale isule ninia ke dah laleda. Si mane fa aha ketede nama nononia. Si mane fa aha ketede lowalangi zangata ufi ya ia. La kemi ke lowalangi siawa. Pembaso taromali lowalangi moroi bagam membuula si bohou tehale moroi bazura Yohane ngawua si Felevitu
irugi si 20 Yohane fata Felezara ngabuat si Felevitu irugi 20 Bame irugi Yesu ba irongo no efabonginia balevate. Ba hate ba Yerusalema Betania ande. So dua badu fofana. Ba no Atonia Yehuda si mei kenda marata Maria ba bondara tedera ba ke dalifusera ande. Ba me irongo marata so Yesu ba ifaundrage ba dumadau yo mo Maria ba imane marata ke Yesu he tua ena hosondra uge badae ba lemate mena dali fusegu ande ba yadae goi ba uila hadiah ni ande ke lobalangi ba ibe eheu lobalangi imane nya Yesu mau sodania dali fuseu ande. Imane kenia marata, uila sa, mau so ia dania, bawe mau so ande naluo safuria. Imane kenia Yesu, ya odowe mau so bafa auri, samati kegu ba auri, hewa ae mate ia. Ba dozi sauri samati kegu, ba le mate irugi sila aitu. Hadiah faduhu dedeu badau. Ya ahobu za mondondongo taroma lilo balangi basame badede. Ya dae tebe ke daginote babolohe fasembata ke lobalangi tau samuzai ge bame he fasembata si fefena basi manegi si mendrua basi medelu. Banua ni hakeriso si fao ibadah moroi banomo, tola la faema fasembata basken barcode si soba monitor, mazui la transfer ba rekening BNI BNKP Jemaat Jakarta. Basi ofena ua data fondondongo daromalilo balangi me imane. Mi ofonai bangaluin banua lo balangi ande, abe ba atule dede ande kenia. Ba tebe enenenene dania da kemi fefu Matayo fazaenu ayati 30 atelu. Gasa-gasa ba me sumangi fasembata ke lobalangi manuna ita moroi bambuku sinuna numero eva ngautu asya larua ngabwa sisara eva bei rere hetalifuse. Ayat 2. Manahnya ya wangan
Mangelama heta lifusel baga peka umbu wangise ifai lungu ibe wondere ibila ezino adele besok kemewa amedede aku Yesu razo satule ifola langare dedeme ialani fefu nudume Ayat apa? Tui famaha ginete lau angesa soron badede tui la kemi henge badane fati Yesu heli no some ya di amonia zangamuri era-erama tersaai lala satule bazi sando hufa aurime Mangabulita bayat sara. Beirere heta lifuse wango bini sile molole hare soroi baguli dana sasenire lefo leile ade foga Ayat 2. Besok kemeheta lifuse Wayawasa hoka fangise Fefuda tengah harime Oi to bali sikono some Nale Data tafasau fazembatada ande kefena lobalangi, muzizio ita fefu, bamanuna ita moroi babuku zinuna numero 250 asara ngawasara 2 baene ya zumangi. Oh
E Yehova lo balangima. Bazimane fala waluo ifuli zimang angere filili bidima. Maada sawagele. Baba omasimo sino falu baba orima. Bari saram migu bari zilale. Eso aya no oya hovu zino matema baba orima. Ya zumangi adre soroi ba hovu zino amolaga kema. Maande tema ia baba omasimo ba fahovu geronima zango guna ia ena te guna baba ngai bua ponome baba ponola khumi dima. Bedai zo aya Yesus Kristo mangade draga ba ma tau ba sepatadre yadu. Muda daw za to. Ia dae tapododongo pasumangeta kelobalangi kor na vokal grup boroi ba komisi lansia.
Tapaana dededa baba mondongo taro malilo walangi, ba manuna ita moroi babuku zinuna numero otu ana ngapulate lunga vasisara uhonoga si bai dedegu. Ya iroroge dedemi abe gera irami fa ohau dede ande kelowalangi sabele moroi bagera erania fefu bah keriso Yesu ya duhu fatua le tabaso berhuhuong data pondondongo haba atozi tumbu abe zino mate barende fi ande me bazima ke ande migu fanere tede fa auri sila aitu fa atozi tumbu fele ziwaniha bajemaat BNKP Jakarta ba fa atozi mate dali maniha ira talifuse ande yaya dae Bapak almarhum Ama Elterang Lase Ibu Inahayati Telau Banua Talifuseda Ernawina Hulu Ibu almarhum Ina Yadi Tafenae Basilima Talifuseda Adila Zebua Fato warga jemaat ira alabe evangautu aene ngafulu awalu niha ira matua evangautu aene ngafulu asiwaniha fato fefu warga jemaat BNKP Jakarta irugi maeke ande siwa ngautu atelu ngafulu afitu niha da muzizio ita fefu manuna ita moroi bambu kuzinuna evangautu afulu data angirenusi zinuna ande heza sa usenda Esa sa usenda
malilo bahalangi di surah Bazura Roma faza fele eva ayati fitu irugi zisiwa imane badae le saba keda sauri bah niamane bale simate bah niamane na auri ita sa bah ke bah zo aya wa aurida banamate ita bah zo aya wa amateda to bali he sauri ita bahesi mate ita bah zo aya ita da samber ba mate keriso ab bano ifuli auri na ifater zino mate ande ab zauri ayati 2 zinuneda to no mege zinuneda baso daro mailo balangi moroi bazura sara korindo faza fele 5 ayati 50 FB irugi zi 50 afitu imane badae no aleme ba amate ande babe mena hezo be menau fa amate hezo duome fa amate batu ba amate ande baya ia hore ande bafa bele hore ande baya ia goroisa bani suno lo balangi same ke dafe mena ande moroi ba kezo aya ya ita ande Yesu keriso tau zinandano mege ayati 3 Daya
Data baso daromai lo balangi berehuho bazima ke ande te hale moroi basara korindo faza fele 5 ayati 50 irugi zi 50 awalu imane badae badani waegu yamira talifusa te bai isen rambanua lo balangi esiniha andre bate bai isen da bale obou sobou andre hiza sinotobini uombaka ekemi le ahori mate ita ba ahori to bali i ogu muzaya hama me ihere wa ara na te lau dorofe safuria andre te lau sa ia dania ba mau so zino mate andre te bai sa ai obou baya ita basi to bali le esato la le ionuka wa te bai obou sobou andre baleto la le ionuka wate bai mate si mate ande banano ionuka wate bai obou sobou ande banano ionuka wate bai mate si mate ande ba avena itere daromali ande siso bazura no aleme wa mate ande bave mena hezove menau fa amate hezo duome wa amate ba tuo wa amate ande baya ia hore ande bafa bele hore ande baya ia goroisa bani sunolo balangi same ke dafe mena ande moroi ba kezo aya ya ita ande Yesu keriso ande ya amira talifu segu somasinda o ya abe e ami sile humeu heu ya oi sok kami bangai halewe zo aya ande Baya mamale male menomi ila tenga zaya gele wa erege dedemi ande bah zo aya mangandre ita helo balangi ama saha ketede mangalulu ra aga fenau mele mamale male wa masih mendra aga evolumbase jino erege tede baba sendrata bahore ba fulia fatumbu ziboho ebua babangi ilala kami me andre tologa ya aga saurina bagulidane fama ila mauguna edito sai wa aurima andre nite heu babangalui fangorifino soma baba mosumange ya uge ya duhu mudadau itafefu Salam Bapak Ibu, Yahobu, tasuno jo aya, bata ande sawagele kenia, mese buatede ia bawa aurida. No iororoga ita baji devi fara, babaji ke ande, no tarugi gangahoritan revinia keriso, ba tafalua vanerete de fa auri sila itu peringatan hidup yang kekal no oya zino ifalua ke dalo balangi no oya ba ibu de dunia baba aurida balala ba aurida bongi ma ke le sifare ia baba aurida bazi ma ke ande sito bali angin renua daromali kheda tuhonia no aleme wa amate babe mena yamira ama iraina iratalifusa ni omasia bakazoaya na usofu na hadia zo balo ya ita bahadia ni balo-baloida ya ita zamesan tola umane salah satu nia faamate. Faamate ande no ahate si bai bawa auriniha. Kematian itu Bapak Ibu Saudara-saudari sangat dekat dengan kehidupan kita. Kita tidak tahu hari ini, besok.
Minggu depan, bulan depan, tahun depan kita tidak tahu. Karena kematian itu adalah misteri. Tapi yang jelas, faamate ade no ahate si baik ia bawa aurida. Itu artinya bahwa tengah siogete biasa da bagulidana da. Hasikoli ita. Da bata anu nei si tangerenusi da megezi nuna da. So dania ginete bolo paseda. Ni tehezo ayakeda. Da bazima ke ande zui ifasuki badededa. Istilah yang sudah sering kita dengar. Bahasa Latinnya adalah memento mori. Memento mori adalah ingatlah hari kematianmu. Teretedeu bawa baamate. Letatu hawa aradae data faano ita gei. Beuy arere ita. Nata tere da bawa baamate da. Patafano anu ita. Tapi na leta tere da wasopa wa amate le manoi fa anu yan ya samo sadang. Memento mori. Yang kedua, memento et judicandus. Adi ada ingat akan hari penghakimanmu. Teretedeu bawa bangu huku. Bagi nete dania batate mazula ni lauda zamesana. Baitamane dania bapak ibu alewe eluaha ni falua logda. Ufalua zisekila eluaha. Ufalua zileseki bale hati huku maua. Irege ilau mana zo masih tedania. Lei teretedania waso bawa bangu huku anda. Memento et judicandus. Na itere tedeni ada ia lesi walau hor. Ia lesi wa irei zila atula, irei zila faudu bazomasi lo balangi mesodania zulani launia. Ada waktu penghakiman. Salua bawa aurini. Le ilau mana tengah ni wae gu melo hari Minggu umane lau mana wa aniau. Tapi benar-benar ivalua zo masih lo balangi gasa-gasa wa auninia mesodania bangu huku bagi netenia tatema bagiada zamusana ita. So bagiada zamusana ita. Temi mane dania le bagia bapak pendeta badak. So bagiaku badak. So bagiada bapak ibu. Na sisaki ni lauda, na satula ni lauda, si duhu tafo aurifaga baba aurida. Bang orifi moroi ke zo aya yaita Yesu keriso. Ba tatema zule ni laud. Da bagiada. Basi telu bapak ibu memento salvatoris. Memento salvatoris adalah ingat akan penyelamatmu. Teretedeu zangorifi yauge. Hanya zangorifi yaita. Siapa yang menyelamatkan kita? Dan itu yang kita renungkan tadi ya. Ya da Yesu Keriso. Da baite mate. Ada baite te fakau, ada baite te oaya, meya to bagulidana da babang orifi yaita. Natafaigi bazura Yohane fazatelu ayati feleun. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Berba umasi lobalangi, berba ibu ada dunia, berba hak ada dunia. Ya, sola gracia. Watola i orifi ita. Teretedeu da data teretededa. Leite te ala ita bahoreda
no ihe ta ita bazamaki ko ya ita ya ia hore ada ya ia wa mate ada bai olifu ita wa Yesu no mena irege te orifi ita ya mira ama ira inan yo masih ba kezoaya taro mai lo balangi sino tabaso no mege ifasuki badededa wa Yesu zitobali samemena ya ita babolawa faamate bahore ade da wata ande sawagele kenia da iwa mege metabaso bada no alem ba amate ande babemena hezo bemenau faamate hezo duom faamate batuo ba amate ande baya ia hore ande ba fabel hore ande baya ia goroisa ayati 15 fitu imane bada bani suno lo balangi same keda femena ande moroi ke so aya ya ita ande Yesu Kristus tasuno ia ta ada sawagele kania melei tehe te kiko wa aurida berhoreda noi femena ita femena Yesu ba no femena da wa aro de da si duania da imane aro de da khania baite bule ba matida hena oya zama heu da iwa bisito bada ayati 58 mege ada yami ratalifusegu somasidao ya abe yami si lemu heu ya oiso kami bangai halewe so aya a oya zama heu ni ha ya bagina tada Bapak Ibu a oya sibai a tozo rei famati faro de dania kekeriso ha berzama heu ya ia na tenga onu alabe si baga irei ba matinya irei ba ania kerisonia aiza nono alabe si baga bu usika irei da so dei famatinia hadia da bereme jabatan labe fakau ila naik ke fakam na fita tahu ko batol naik fakam tadi sameheu da so da ber harato karena uang karena harta irei ba matinia irei ba Yesu Kristus ande no sangorifi so kita jori halu dai ingat ke badami ke ande yami ratalifusegu so masindao ya abe yami silemu heu ya oi so kami bangai halu so ayat aso jori halu so ayat gue tetap sania Kristus ya aiwa marase do bui bangai halu so ayat da labaya manu ita ira warga jemaah o nasata falua balabaya ita latai ke mana ita ai no akhirnya dau tengah o tanaman yudroi fabaloi so da la irei baka gereja sakit hati do ba BNKP Jakarta tau burimano lari gereja ta lebay ra gereja so sadoi ra bada nula sura amagasane inagasane ba akida da ba ade dada so daira bada balo rumah bagereza bada bana so salu akhirat tadi bah benamane bang umau ben kapeda larei vano sangorifi lo balangi larei vano ifahuwira lo balangi irege larei halewu soai. Bapak Ibu saudara-saudari, hari ini kita diingat baimu heu ita badau. Ife heu ita nasa krisis tahun 2023. Barusan saya ikuti rapat MPLPGI DKI Jakarta dan sangat-sangat banyak informasi
Ternyata memang tak syukuri wala pekada informasi dah. Tengah tak tahu fi. Tengah muheu wa matida. Tengah tarai zoaya. Tak persiap ke waurita. Taroi ta wasolo balangi jondoroga soku balo yaita babaner lalada tahun 2023. Kita benar-benar percaya ada Tuhan yang selalu menyertai kita. Perhatian ni valuada. Yang pertama adalah bai borosita wa bai tahuri-huri ke mana dia tahu. Dan ni falua mehau kabong ida ani fai ma ba PGW. Ilai lagi ba krisis tanya tahun 2023 ba ihori ke mau. Ihori ke Kevenia apalagi menjelang Natal. Ayo liknya si baka-baka bui. Enau takile ia ba Natal. Le Thailand na takile gitu dunia ya. Ai pokoknya takile mana bui ba magini ha. Itaria pada Itaria hagaya pada Natal ada bapak ibu ini masuk Advent ini minggu depan. Ufai kita degu tak koreksi ta tengah dah ni fai ki zoaya wa gaya baba mai ki va atakile baru, va atakile segala macam. Bukan itu hati kita. Ya, jangan boros. Yang penting-penting saja kebutuhan dulu baru sok krisis. Badal zalua me Yosef mesane kan ke badana Misrai. Iwa kenya Farao permeno baga bangi lagi luah bangi figuda. Bahwa bapa nua fefu enal lau muloi hadiah ni saudara bazi hau gafakida. Enal dania taila tatanggulangi krisis pangan yang akan terjadi pada tahun-tahun berikutnya. Lau muloi. La persiapkan dira. Dari rencana lo balangi sehingga ada zalua ke Yosefo. Tu bali ia raja nomor 2 ba dan Misrai. Itu adalah rencana Allah. Dia persiapkan semuanya. Boros kita Bapak Ibu. Yang kedua katanya kemarin itu buka jaringan. Buka jejaring. Tengah mana dah pokoknya auri tahu tu. Laku dana besar. Pokoknya eksis perusahaan puluh laku dana besar. Itu tidak membantu katanya. Justru kita berjejaring kepada sesama, kita saling membantu sehingga menguatkan ekonomi kita. Baik terjebak kita dengan krisis, tetapi kita membangun jejaring kita sehingga kita tanggulangi tahun 2023 apapun ceritanya. Mau krisis tapi kalau ada kebersamaan kita, saya kira kita bisa menanggulangi itu. Dae ena boy muhewa mati da badal. Aro da solala kesoaya itolo ita. Dia akan menyelamatkan kita Bapak Ibu. Ba data hale soaya. Gasa-gasa pekolida bagulidan. Dafta falua ziseki. Mehasi koli tabagulidan da. Da bata ter bazima ke andre faauri sila itu bahwa setelah kita meninggal mati maka ada kehidupan yang kekal. Karena ada konsep sebelum ini itu makanya dijelaskan oleh Paulus ini. So zangu mau lebu saife mau so. Mati ya mati. Dah baik jelas ke dah. Ya. Ada kebangkitan, tetapi kebangkitan itu adalah kebangkitan tubuh yang sudah diperbaharui. Dah ni faduna duna mege vaulo bata. Ya mira mairaina nyo masih bakesoaya. Faduhu dededa wakeriso baba aurida ya ia jango rifi ya ita. Sangeheli ya ita. Samemena ya ita. Sehingga lekeda faau bedut. Lekeda fangi badut. Dah kau baso sakali te ayat 58 dari mana ada ya amira talifu segu somasin dao ya abe ami. Tengah abe fate sudah wate sudah ni ber abe di wabada. Abe dah adalah aro
teguh kokoh di dalam iman. Ya abe ami sila muheu sila humeu. Ya oi so kami bangai halewa zo aya andre beya mamale menomi ila tenga saya gele ba erege dedemi ada. Meke bah zo aya. Saya garis bawahi tenga saya gele wa erege dedemi ada. Data tedoi dah. Tenga saya gele wa erege dedegu ada. Data tedoi. Tenga bahasa ayat. Jadi tengah saya gele tapi ami ba gereja andre, tengah saya gele da baba malua somasi lo balangi, tengah saya gele da baba ai hale so ayat. No ila lo balangi da wa sidu ruhu ifo uraka itadania. Anda ya mira ama ira ina nyo masih ba so ayat, ya itolo ita so ayat, baya oha hau de ba maana ya ita. Ba memasuki Advent yang pertama ba minggu sisofenada. Ya duhu ni tane bade dehe dati hal muribazura Sara Korindo faza fele 5 ayati 50 awalu imane badai ande ya mira talifu segu somasinda o ya abe ami sile humeweu ya oi sokemi bangai halewa zo aya ande Bai ya male data ironga kelida. Ya abe ami sile humeng. Ya oi sokemi bangai halewe so aya ande. Bai ya male. Karena itu saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Mengadrit. O muso si bai dedema ama me efasugi badede mazui wate ngasi ogete era aga babe koli baguli dane ade irugi ne tedania bamarei guli dane ade da ena ebai are reda aga ada mafaan ba aurima ba meno aro dedema waya uga zamemena ya aga ya uga zangorifi ya aga da ba mahale haleweme da ba mafalu azo masinda uga gasa ve kolima baguli dano ade fe fuza mehe ya aga fe fuze dana mondani furi ya aga babe koli baguli dana ande me o ya manenga wale zalua pamadena dena wale teh elungu aga da wale fa male muhede dauga ke mabadaro malime ena mater lala sisehi lala satule lala saiku bazomasi nda uga sawagele daro maliu sino marongo bazima khande ya to bali ia sulu bafandu fena kahema bade Yesu no manganda da aga yadu Muzuzio itafefu, tafau gelida baba maduhu famati nia keriso endongalida. Ya o mamati kelowalangi ama sila amba fa abelu, somboi banua siawa abudan. Ya o mamati ke Yesu keriso soaya ya ita, onolowalangi si hasamesa,
ni tema ni nania Maria kegehehan ni amoni ono no alave ia no mana gehuku ia bareng bawa vindio pelato no te forefa ia mate balako no mo ia bambanua ni tau no mauso ia moroi bangai si mate meno irugi telunga luo no mana hai ia moi bazoruko dumagau bakambele lo balangi ama sila amba fa abel io tarai da mangabuli ia dania babang hukuni hasauri aba sino mate ya oma mati kegehehan ni amoni ba ufatia sambambanua ni amoni fefu ni hakeriso ba abusa ni hani amoni ba pangefa hor ba fe mau somboto si mate ba fa auri sila aitu ya duhu muda dau zato ia daeta falodongo fasumangeta kelobalangi kor atau vokal grup Moroiba Komisi Perempuan.
Ia daeta ponodongo gango pakata banuane keriso ni faema majelis. Ai fadau dania te tohuga ba angere ve manga gani amoni. Tabegi na to. Badai Majelis BNKP Jemaat Jakarta Mawai Amifefu Yahobu. Ya sowo wate de ita we amai ba pasumangeta ke doa ya make teratera datari fusema sawena mai bagosali andre. Awen datari fusema siso banomo zamusana. Ni dena bawa ngondasida bawa nunuda lualangi baji make andre yato bali dela hobu-hobu ba fangaro wa matida ke zoaya. Sangai halawe Minggu 27 November 2022 Huhuo Sebua Pendeta Leliser Jalin Harefa STH Agende Satuan Yakeriso Inayemi Larosa Linyau Gunae Bahasa Indonesia Sangai halawe tanah bee tolata baso ba angom bakata ande Angom Bakata, Komisi Pelayanan Anda, Mufuli Mombakae wa Mufalua Ibadah Natal Komisi Pelayanan Anak BNKP Jemaat Jakarta, Bangaluo Minggu, Felewalu Desember 2022, Bezi Fele 5 Wip, Nahia, Gedung Gereja BNKP Jemaat Jakarta. Anda berada tekaunin rauno sekolah Minggu, awe yaitan ra satuan rauno fefu bawe fau bawa malua lala halewe andre bahalewe ni falua gai andre mutetena ke ndra ama ina bawa malului wanun reheni ena atola te falua ia naso jenangea mufaema bawa nun reheni halewe andre batola muambakae bazo halewe ba Komisi Pelayanan Anak Angom Bakata Andre No Salahi Zura Wogauni. Komisi Perempuan Muambakal Dekola Wangandre Komisi Perempuan Tefalua Bangaluo Minggu 27 November 2022 Aifa Te Asiwai Ibadah Sangai Angerunua Pendeta Leliser Jalin Harefa STH Basangai Agenre Ina Ivan Waru. Mutatena Fefun Roton-roto Komisi Perempuan Ena Asitero Tede Wefau Bazekola Wangane Andre. Angom Bakata Andre No Salahi Zura Zok Wogauni. Komisi Lansia. Muambaka walala halewo ni falua Komisi Lansia Bangaluo Minggu 27 November 2022 ya ia da terapi akupuntur bioelektrik te ombaka keda fefu walala halewe andre la tunda ba mufalua ia dui bagi nete mifena mufuli mombaka sekolah wangandre Komisi Lansia te falua bangaluo zumaha 25 November 2022 bezi fele ene wip secara virtual sangai angerunua Pendeta Agustiar Laia STH mutetena fefun roton-roto Komisi Lansia sitero tede wefau ba sekolah wangandre andre Angom Bakata Andre No Salahi Zura Wogauni. Komisi Ibadah dan Evangelisasi Mufuli muambakae wasanandresa balala halewe bawa menehi soguna bawa maluan Natal BNKP Jemaat Jakarta Anda berdae teombakae kedafefu wa Komisi Ibadah dan Evangelisasi mamalua bazar maake Andre Minggu 20 November 2022 Aifa Tiasiwai Ibadah balantai dasar gedung gereja mutatena enae sitero tede itafefu bawa nunreheni lala halewe Andre
Balala halewa ni falua baginete luo fanderetede fatumbo Yesu 2022 fauma wa mandraug bawa mandraug devisi bohou 2023 anda berada teuloi pasembata ni fasafena iotarai ade fesisara oveta si eva aine data ohe zumange pasembata zifau fau musodede wanun reheni halewe ke loalangi. Komisi Pendidikan, Komisi Pembinaan dan Pendidikan mufuli membaka wa ma'khandre mufalua penyuluhan kesehatan tentang penyakit kanker dan tumor moroi Yayasan Pemerhati Kanker Indonesia. Nifalua ba ngaluo migu 20 November 2022 bezi fele 2 wip ofeta te asiwai. Nahia ruang ibadah kontribusi tidak dipungut biaya atau gratis. Mutatena fefu bambanuan ya kriso tola fau ita balala halewe ni falua andre. Angom bakata andre no salahi sura wogauni. Lingkungan 2. Muambaka sekolah wangander lingkungan 2 te falua ba wongambate satuan ya kriso inafita lawe bangaluo zumaha 25 November 2022 bezi Feleziwa Wip nahia gedung gereja BNKP Jemaat Jakarta. Mutatena fefun roton-roto lingkungan 2 sitereu tede befo ba sekolah wangandre ande. Angom bakata ande no salahi dura wogauni. Lingkungan ene. Muambaka sekolah wangander lingkungan ene tefalua ba wong ngambate Satuan ya Kristo ama ina alzo daily alamat Perumahan Puri Gading Bangaluo 1 26 November 2022 bezi fele 5 wip mutatena fefun roton-roto lingkungan ene sitereu tede we fau ba sekolah wangande andre angomah kata andre no salahi zura wogaoni famara usatanga angomba kata simendrua. Mangandre ita salahin datari fuseda sedena mamasindo famangambate sibohou. Onomatua Temar Tatias Zebua, anggota Jemaat Lingkungan 3 BNKP Jakarta Resor 45. Ono Alawe Novel Rida Ziliwu, anggota Jemaat BNKP Avia Resor 52. Nifalua Bangaluo 1 26 November 2022 bezi Feleva Wip ba gereja BNKP Jemaat Jakarta Resor 45. Angom bakata si fefena mangandre ita salahi dratali fuseda sedena mas sindo fangambate si bohou. Onomatua Ayu Christian Lahagu, anggota Jemaat Lingkungan 2 BNKP Jakarta Resor 45. Ono Alewe Rutilina Laya, anggota Jemaat BNKP Alfa Silimaiwali Resor 6. Nifalua Bangaluo 1 3 Desember 2022 bezi fulu wip ba gereja BNKP Jemaat Jakarta. Rencana kerja ba anggaran komisi-komisi tahun 2023 mufuli mufasugi ba komisi-komisi wa ahate ahori wa lala halo bandrevi 2022 anda berdae mutetena ba komisi-komisi na muberege wa maane lala halo bandrevi 2023 lala halo komisi-komisi sinote asiwai batola mufaema ke sekretaris jemaat. Majelis Resor 45 BNKP muombakae wanot tefalua rafe Majelis Resor 45 BNKP mengaluo 1 file 2 November 2022 ba BNKP Jemaat Bogor. Anda berdae modane-dane moroi bangangetula Majelis Resor 45 BNKP wa pendeta Jemaat BNKP Jakarta Tevili Tobali Droton-Droto PAW
BPMR 45 BNKP. Kegiatan pendeta jemaat di PGIW DKI Jakarta. Muombakae wa pendeta jemaat BNKP Jakarta Novao Barafe Nivalua PGIW DKI Jakarta ni berege me tanggal 5 November 2022 bat tefatohu me tanggal 16 Felene Irugi Felewalu November 2022 Bakinasi Sukabumi. Bat yang bakal kedafefu wanote fili pendeta jemaat BNKP Jakarta to Bali PAW Majelis Pertimbangan PGIW DKI Jakarta. Pelayanan pendeta fungsional. Muombakae wangaluo maake Andre Minggu 20 November 2022 pendeta Liliser Harefa Estia mangai halewe ba BNKP Jemaat Pembaharuan Cilodong Resort 45 yaitu lolwalangi bawa ngai lela halewe ba yato Bali dela hou-hou. Fasembata soguna ba inventaris gereja. Muombakae wanota tema mbuala moroi bawo ngambate NN warga BNKP Jemaat Jakarta 1 unit UHF wireless mikrofon. Majelis Bafefum Banduane Keriso ma under sawagele kera tarifuse yasite dodo wau masih loalangi bahalewe baba wongombate. Femanga genia monie. Mufuli muombakae wa mufalua halewo femanga genia monie bangaluo ma keande Minggu 20 November 2022. Data faane dededa wanema ya iya. Fasembata ni temada bareng Minggu Andre faibua feleene juta 38.000 aotu rupiah. Niogunaa faibua siwa juta 260 siwa ribu 380 rupiah. Saldo otu siwa juta 830 ribu rupiah. Badai Majelis Jemaat BNKP Jakarta ma under sawagele keratalifuse sino mama ema sumange fasembata. Ya si tedodo wau masilo alangi keratalifuse maafefu bahalewe babawa wongambate. Amplop persediaan not tehenage ba waduh gosali ba kartu iuran bulanan ba sekretariat. Sanere tede 2 watumbu bareng Minggu ade vele 2 niha. Ya howu wander tede 2 watumbu ya ifa howu ami lowalangi. Taromali lowalangi ni baso seromake tola tabaso ba angamboketa sino tefa ema kedafefu. Yahoo. Yami ra'ama iraina nyomasi bakzoaya data faana dededa babanemae boto Yesu abdo Yesu melalui babe manga genia monia bazima keande damanuna ita moroi babu kuzinuna nomor 2 ngautu afelewalu sara badua. Sino
fangorifi iwa e Yesu simai kegu badahe wa olofo ba sifadu tede kegu ba lesa ai overhi de muzizio sato Heya ami iratalifusa data obwa de bato mesa kelobalangi baba nema buala fa ebwa de dunia ba kezo aya ya ita Yesu Keriso sino mate bahoreda ba sino ifuli mauso bangalaini fa amate irege faluka ita bangorifi ba fa oha haude Ande data sekege de deda we amai fena zo aya. Hadia edena amimi obaka e horami kelobalangi. Sangila era de deniha. Hadia lemi bini e wanomi sabe goroisanya fefu. Hadia abu de demi bada e bami ogorofi saai bolau hore. Nasi mane bami te maligu. Tebai mabini e horema. Tebai mabini e horema. Hadia edena amimi beta bada demi bayawasa. Abe batiusa. Abe baafeke dede. Hadia edena amimi efa ezala jisosala kami. Hadia edena amimi ogorofi buah-buah niha sisa getetane adre. Baba meheya iya. Bami te maligu, edenaga ya itologa lobalangi. Edenaga ya itologa lobalangi. Mangandre ita, baba ngandre fahak dede lobalangi. He lobalangi, ni hasi sohore daaga, mau baka ore makeu. O ya ni lau masih lesehi, salama ke batenga geizi de ide. O ya gei ngawala zi lesehi bada dema baka.
Fayawasa, fa'afukhududu, bafatiusa, no ambe famati, bano oya nada nebe, sila atule ni faluama tane fenau. He Yehova, aku sida daudra aga baba o masime andre. Efa aku mahorema andre baba e buat deu andre. Sasa inda aga bahorema andre. Berenono Yesu Keriso sino mangeheli ya aga. Ya duhu tebe egine tekhe da zamesana baba ngadre badete zamesana banga balde zalada kelopalangi. Sara irugi 2 menit. Menomi ombaka horemi babo gama fangepa bana si duhu mangesa dedemi bahoremi bawana tena fangorifi ke Yesu Keriso batola ufaduhu khemi wa ifa horemi ande pe pulo balangi berba makau ande nita ke Yesus so ayaya ita dumadao sato. Manuna ita moroi bambu kuzinuna otu awalunga fularua ayati Sara. Maika ke Yesu. Keriso ni umasi mi fondo dongo daromai lo walangi sanan desa babe manga geni amoni so ayaya ita Yesu mebongi ande mete ambelinia me orudu manga ia kendrani faunia ba ihale roti iau hasi gele lo balangi ba iboboto roti ande ba ibe kendrani faunia ba imane mi tema ba mi a boto guda e ni be salahimi ero nami ada e ba mi tere tedemi ra si manege ihale mako meno aifa manga irang iau hasi gele lo balangi ibe e khera ba imane mi badu dozi ami ama bula simli si bohong nasi mako ande dogu ni fadu wasalahimi babangi fa hor
Ofu hame uga mi badu dae, bami tere tedemi dao. Balinia ande ifadua si baik keda Yesu bangu mae. Ero nami aroti ande. Ero nami badu nesi mako ande. Ba uforo mae si baik kami ba omasigu ami. Abe ba hakede degu. Ni hasite kiko ena ami. Na le ubelege mena wa aurigu fenami. Pabai saai ter lo balangi horami. Babangu huku ya ami. Meno matedo, meno adu rogu iwa Yesu. Ba aheta saai hore nami falu kegu. Berba mate bape mauso zo aya ita Yesu keriso. Bata senda bangi pahore abo bangorifi. Anda doji sanema hasambua boto hasambua bamati fa omasi bafanetena ya fau kemige hekani amoni. Kuli manuna ita toji nudano mege ayati 2. Imane Yesu mi aine kegu doji serege tede ufolo base ami. Meifena pelayan perjamuan kudus basi fau babe manga geniamuni hasi no mua aro site baim silena mua aro bate bai fau zino gena tertib penggembalaan. Persilakan.
zizi oita fefu. Mitema bami ang botogu dae ni be salahimi ero nami adae bami ter tedemi dao. Dipersilakan. Mi badu 12 ami amabulali si bohong nasi mako ande dogu ni vaduba salahimi babangi fa hore kofu ame uga mi badu dae bami ter tedemi dao. Persilakan. Ena boto badozo aita Yesu Keriso ni amoni basola kemi ande da zanga bele basondo roga yami dirugi zila aitu mi angabuli si fau dede yamu fau bu ami lobalangi ya duhu. Tasuno lo balangi si fau babe manga geni amoni bazi ke andre ira alabe otu asiwa bulu asara ira matua otu alima bulu afitu fa oya fefu telungau tu a efa bulu awalu ya to bali hobu baba aurida baya sabele ita baba malua somasi lobalangi ya duhu udah tahu ia dae datau buloi wasebata tanefena lobalangi menota tema geni amonia ande damanuna ita moroi bambu kuzinuna dua ngau tu ate lunga pulu arua ayati sara irugi zi eva. No
ita fefu. Manganda ita. Tedema faurima. Meijui mga lulu tanefena lobalangi. Babanganda sawagele mese buat tede. Ba mesile aitu wa omasime baba aurima. No sobua buat tede da aga babe asoma tanefenau. Me etema da aga moroi baba omasime. Me mahau ge mangirai ge da aga tenga sinangia enae. Bermana ngawale zogoro da ukeni paluama. Bale fai gida aga moroi badae, no fai gida aga moroi baba aha kededeu. Sawagele da so aya, sumange pasembata, botoma no soma abazi sokema, sinoma ohetan de fenau, sinune fangandre, sinoma ohetan de fenau, madena dena bato bali sumange ubazorugo sauli iterete deu baba aurima. Sawagele daro maliba sino efa emake maso aya, ya to bali fanga aro eva matima, to bali fanga belema baba malua somasi nda uga, to bali gei famo honi faurima, irege bei ai kuda aga balala elungua. Ea mabazorugo fatere tere ete de madae, Baba yasa mondro-mondro manendra aga ba olifu dra aga baba malua. Na ma ohi yai baba auri maza mesana ya aga banua me. Malo balangi ma utou tanda fenau fe pumbanua nuya keriso. Bai sabua jemaat Ben KP Jakarta ande. Go foi zamane so ira le medroa mane sino so tanda fenau bazima ke ande. He si sobanomo misa Esi sobana hiatan de be ya efazawa dangau sabele sifahena hobu ya u kena bera ya u ke canu turu lalara be keraba bele be kera kesehatan arewo ira banga wale zedena manga laini ya ira soaya ba ila ba nehra u genga wale noro dede abenga wale gabula dede na ya uga bokai lala bajo tarai da uga irau no masino gide ide gai fahobu ira ba fahobu gai si boho bua na bai arere ira na la oguna ba belera la bali sumange lo balangi uto tan penau gai ira talibu sema ira satwa masih sobana hia ba ate bai ira satu ama sino soba bek si tebai mon rugi na ya banganda ande keu iter tedema manganda ira soaya Bapa Amarista Bapa Ama Helen bahe Bapa Ama Noni gei ena ya u ke mana be kera kesehatan be kera ba beleng be keraba aro dede hewa aite bai boto balete bule ba mati tane penau ira satwa masino lanjut usia aro ba mati ena sanau ira gei to bali ira duma bago taluam banuau wale farei rei ira baba mati to bali ira sanun reheni fangandengandre salahi banga wale kegiatan pelayanan babanua andre ya malo balangi mabazorugo manganda daga salain datalipusa sinote do refi baramigu ande no do refira omuso dedera ba ena ya ugena bera baisan do faurira ena aro ira ke baba mati ena la bali ena faurira to bali sumangeme arewe banga bale gabula dede balalani terera bongi bama Manganda da usalai gei da soalewe bajemaat adri ira satuannya keriso ira pengurus komisi ira guru-guru SM ira panitia ya u kemana ebe keraba bele pasuki badedera wa tenga saya gele bangai haleume waso dania dakula waso dania kuraka
ni temara za mesana ira nala osiduhu ke babangai haleweme ya to bali ira duma si seki bambanuau to bali ira sama ema si seki bato bali ira sama ema hobu me bambanuau osara de ma majelis osara de ma fefu bangabale halewe ya mahala ya si pau hagele ya malo balangi ma to tanda penau fefu ngabale program pelayanan bajemaat andre heba domosa baheba ngabale hadiah ian era irama babo do lala halewe bajemaat andre be mana ngabale sokuna ba be ke ma ba abele uto tanda penau gei boto jodanya ya aga ba BNKP yotarai BPHMS BPMS Eforus Sekum Bendum Aba ketua BPMS anggota BPMS Bekeraba belepa tua boto sonranya baresor forma 5 be ba belepa saradete be ba tua babangai haleweme Basodanya ya aga ba daerah DKI Jakarta bahege baji sager Indonesia baheba dananihan ni omasi ema babanuama ena faubu ena beba tua kedra enonime ya la falua zomasi ta uge ya malo balangima fefu ngabale zedena mufalua banatal dan yami fenama ba be ke magine te siseki ba be ke mangabale zokuna bada fefu ira talifu sesa bentuk pengambata geibam minggu mifenama ade ena ya uge fau be kine te siseki sawagele ama bazorugo fefu ngabale sinoma okuna hobu me ya iya saai genia moni sinoma tema ya to bali fangabelema to bali fondo ema baba mati bakeu pamendo mana era ena aroda aga baba mati ande babo lawa bahore ya eva sembata sinolau buloi banwau gei ena ya uge tema baya uge sule di baba aurira omu soy de dera bangawale go ketara ya to bali pangite-ngite era tane penau to bali ira gei dela hobu baniha bago kheta sino amolaga keram bahida sino la tane penau fofa beladaga ira enoni me babangong naga ya iya baba nude heni halewe baba nuriai ge taro malime sawa gele so aya fa bali raaga angabuli raaga banayama roroga raaga balala bahena so kegiatan bagereja de nasadania baya uga mana be ke bawa abele sawa gele so aya ya aga no mangadrega badai lo balangi ama badai nono Yesu Keriso baba dai ge he hani amoni edongalida ama ke masi soba zorugo ya ti amoni dai ya to bali banau fefuniha ya iterzo masi nda ya si mana gai bagulidan masur gi ma ke be ke mama ke ane bai fa ke ma hore masi mane pange fa ema sala baji fa sala ba ke ma bai oida aga banandai ke efa aga bazile seki meya uga sama terban wow baso ke pabele abla kemi iruki bazile aitu ya duhu miangabuli si fau dede ya to bali ami sama dua Keriso basa sanau ele baba sendata bahore basa rotede baba nete nafa auri sile aitu bami tema hobu ya mufahobu ami lo balangi yang muroroge ami ya mufohaga baba nia kami yang bueba dede nia kami ya mufale baharania kami bayamu be ba de kami i o tarai da e irugi gete wa ara ya duhu
Sekian dania nafalu kaita badau. 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 Data hale ke taba ahono te de zamasan. Yahobu, Kakak. Nyanyi lagi. Ayo.